Ni atumia kuma itura-ini ria Kirati na mwena wa Ruiru makirorongana mari na matuko ya maige thutha wa unyui wa njohi ngananie na dawa cia kurebia kuongerereka na gikiro kinene mwena uyu. Matuko ya atumia mongereirwo ni kwarahuka gwa ciiko cia unyui wa njohi njuru iria maugite igarurite athuri ao na kumatua tugege aige makiremwo na ni kumaciarithia. Huku kwetu kunaitwa kambi moto, na kukiitwa kambi moto kumeitwa kwa sababu ya pombe na pangi. Hata hivyo polisi wakikuja huku hawashughuliki juu ya pombe. Wazee hata huku kwetu walihama, wanakaa sitting room, hawezi enda bedroom, kuliharibika. Watoto wetu wameisha, wazee wetu wameisha. Kwanza wangu alikufa juu ya pombe, alikufia kwa mlango ya kilabu. Matogoretio ni Monica Wanjiku aikaria maugite athuri ao magaruritwo ni njohi na gutuika hoi o muthenya makihura kambi nywiro-ini cia njohi njuru magitiganiria miciao na gutigira atumia uigiririki wa kurera ciana. Sasa unakuta watoto wetu hakuna kitu ingine wanaweza fanya ila kubeba tu mimba ya haraka juu ya ile hataki kuchoka. Baba yake ni mlevi, mama yake tuseme ameshinda kwa lea akipiga kakoto, sasa amekuja amechoka, ataenda kutafuta mtoto hawezi. Mashaka eti ati gutoferera gwa athuri ao mutondo-ini wa njohi ngananie guthiite na mbere na kuiga ciana ciao hatika-ini ya gutirika mathomo makioneka kuorota honge cia wathani wa matura ni kugonderera hari kuhitana na arugi endia na anyui ya njohi iria ithiite na mbere na kumatanga. Askari amebeba bunduki hivi na anakaa chini akunywe, na anakunywa masaa ya saa 3 au saa 4 au mpaka saa 2. Ndio ni chief. Sasa anakujaga hata yeye anakujaga na pikipiki. Aikari aya matafanĩtie mũrũrũngano thikũ nini tu thutha wa mũnini wa President Rigathi Gachagua gũkĩrĩra thirikari cia wathani wa matũra nĩ gwĩtĩkĩria onjoria kũhingũra irabu taũni-inĩ na icagi-inĩ ciothe, ũndũ ũrĩa augĩte ũthiĩte na mbere na kwananga njiaro makĩria gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ. County Commissioner, County Government waketi chini pamoja. Hatutaki pombe inauzwa kiholela. Haiwezekani ya kwamba kila kona na kila street iko mahali ya kuuza pombe. Mahali ya kuuza pombe itengenezwe na iwe ni mahali moja katika mahali kama kila constituency mahali moja. Uko na police commander, tafadhali muanze kufanya kazi. Hizi dawa za kulevya mpambane naye, na ile pombe haramu ambayo inaharibu watoto wetu mufanyie kazi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u.